Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka kanhun jong hinong thok khobor na Shillong hapo ka jinglam katanat Directorate of Information and Public Relations haka at pratar urisau arjar pusau kilahyar Southwest Khasi Hills District banit jungo eki project ba pher hapo ka district ki ba yo lingba kamau kerwat CNRD block bat kumju banyak kendu yaki head officer nadu Deputy Commissioner uba Barnari Maulong bat Deputy Superintendent of Police uba di Mauleng ki officer na mau kerwat CNRD block ki Menteri Shnong bat kiwe Hakan ni kesni kinong thok khobor kilahya ningkong e kashnong jakram ban pet yaki surok hapo jong ka kashnong ka jingkiang bat kenro hamaupan ban pene pensa ya ka jingkhut jing suba jong ka wa sala bat kumjuru ka jaka sajan hamaupan balate khnang ban pentikna baka sabon kan tuit chakani ka wa hadian la yoru ban jingo ya ka jaka jingo kai perthei ni ka viewpoint ha kashnong plangkan shimingi kabajangai kumba 4 kilometer AA na mau karwan. Habay ekran bat uba Barnari Maulong Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District. Ulaya thuk babu ni ki kam penroy hapo gishnong ki thau ki deki bayo na mau karwat CNRD block lingba ka scheme MGNREGS ni ka scheme bala shis pasngi. Ulaya thuru ba ka Southwest Khasi Hills District ka deka we ni ki district ka badan bha ya ka lat ban kantiu ya ka kam jungo kai perthei bat ulaya thuk ba ka daw ka ba penlong banduna ki nong wan jungo kai perthei ka de na mar ka jingsniu ka surok Watla kani ka district kadon Shibun ki jaka jengok kai ki baitanan. Assistant Commissioner State. Te na po block ti scheme bayat menta te ki dei jong ka MGNREG te nang ta jong ka PMAY rangkat bat ka NSCP scheme jong NSCP. Scheme po. Ngadang ongi kini shopping one team angka naraga te kaya di sini kan kaya kini site visit also tengok di site visit lap ini kata apa bone ki structure guna ki snong ki thau di ba naraga ki snong ki thau rangkam ba mai naraga da me dengan aruma UI kata Then lagi ki department pot sa kata ki mau human ki fishery dan jong ki water resources dan soil water conservation dan Katu in fact kali yaki kam long mo de lo mi ti shi osmo ke review meeting mo ke batai ke dai dan se de pe kilang process hi bon ki wakina wa ki union ministers ki dia lam ni ki ta PhD dan jong jong project se jong so di bilang structural projects ke kita baham makin tapi dia betul ni ka loan order ni po fokus kalau no sir Kalau bilas peaceful kami so she said that no of course ni tai kam yang no the stick night up here at bilas kalau peaceful di pang ni po district leader ki jaka jong kai thai ba henry lomba jingrup jung kusrok tu ka sarkar la di thune men he ini kusrok the kimpen here kimpen bahan nomor kani even though anak join nang tu kan benai tadang nang lai benai tap lai benai tinggal juga kan di lo dalam beli berorang bot randikor dan mau perwat te ngatakan kamlong more factor dari pressurize maki di ong hi bagi apa sih ke government di yo surok ki berkambah tinggal saya di piwan nasional kita anak penbah dari boros kata orang di porslap dalam sangrang tidak sampai tinggal kita dan cu yang tadi project sampai mereka sudah marwa kadai kita pi ngaruh nak katakan orang banyak kan sangka tourism hi ngom baki bon ki tourism kadang tourism potential di Southwest Khasi Hills yang berbahasa surok yang tadi wan visitor yang nanti sendru ingat untuk wan cu bisa tu anak lain sodong ba surok tu mulong dalam nak orang Jakarta naik ni cu macam orang ini punya push kita jumpa bahaya surok Pasal kami kita sorkah sebagai government kita Untuk ngitip bagan ni ka Southwest kadon international border ka Bangladesh ka jinglong jiman ang tiye po border golong no sir Ketua kalau more peaceful in fact matrai ketua jingjam ha ketua Bangladesh pada untuk unrest kalau muka blessing in disguise jadi berapa because of that ruka ni ka cross border kibri ki tiar kita nah border har kedan gila day ban day last time jadi kamu bisa Durga Puja ready na Bangladesh bilang ni coba ini kan tu por bukan ada jadi tapi dia pun gila I instruction ki plan palong ready maki
Kamu kalau juru boring crossing macam sir. Ngamlap nong kajur de kamjur tambah long por ngajoy nga jalan kat ngajoy ha por kanya untuk di ke feedback ki on biasa ti ko na kadang kani automatically kelas sulong thanda Dia jadi berusaha baga building juga DC office santai ladam. bisa sih ko de ka state capital ti ka development ka khambo jatai hi kalau ka kham he ti shani ke new district which carve out like the casius kadang ada a lot of potential, a lot of work to be done. Come even there pun kita, jadi kita potential kadang, jadi ni ada district kadang apa kata berhenti bahkan menangnya itu kan. Jadi kita di konsep number kan kecil district berjumlah lebih kondisi ini alai. Kalau kita bayarkan tentang sponsor, berarti number one na top most priority. Kalau connected betul again ke tourism also, nomor mga lapet bon bagi cakap kita nak lah. Dari desi kibru empat tip, tadi kita sebelum tak empat biang di yang tu sebuah parking facility empat dan ada kasa empat biang di toilet ini empat biang. Kita kini haban promote ini. Nanti bangai UI mangan untuk mengajukan kita akan di orang matu. Office man kerja stay. Kalau kamu dekat building yang di sini, office kita mini secretariat. Jadi itu ni priority ya ki office kita shoot why. Kalau dekat des, ki office shoot why, ki move maki ki jadi. Jadi si office ni kalau well established, many offices kita ada di Jakarta jom. Kini you kini, kamu long practical kini ki. Kadang ni kalau strategic location, kadang jorong lo mencuang saya program pergi pasal apa ini yang terjadi jangan. SPO office kini office kadang jorong lo merubah dulu deh tentang kalau strategic. Jadi move nang ni kamu long way, sehingga long establish. Ini ai lah cakap kita dan office lah jom. Bunyi upat yang tambah kalau yang office kalau move in ham tu kan dia meju. Di office masa sekarang mungkin kan meeting ni saya nak. Di penting di office ni orang yang kan meeting lagi pun ada beberapa kamera. Kayak kap jadi kunjung tim so. Sini lah so kap plan ni dengan bila Haba phai pat shi ki kam sniu kan ke district kumbalong menta kadan hapdeng ke jingshong suk shongsan bat ki kam tu kam thiem bat ki kam runar ki dang duna bha hapo ka district namar ki paj ba ki dan ke chinga trelang bat ki pulit ya kani le thu da uba di maulen DSP Southwest Khasels district uba maulen ule thu ro ba ki case ki ba khamdan hapo ka district ki long ka pokso bat ki kam tu kam thiem ki ba red ule thu ro ba udrok udang duna ladai nu jor bat ki we ke district kumjur ki kam sniu hagi jaka khapur bat ka Bangladesh namar ki pulit ki trelang bat ki BSF Khasels ki ngimla banglan ki don kama ko shlong ma ki ba ki bubun ki den ki users ma yang ba long dependent on to the ka jingbon kam pat bon matla se kumban compare ki we district ka ba ki don ngene ka jingwan rung jung drops na bar the district jong ngim dan Nei saya so ni drops point di was kisah. So was Ang ni kumangan ban biang nama ki users hi barabor kitu la se kila ban lechim hi tin rei namar kumakalong hadu mata hingim pat dan gono ga kis bangin yo ki nong khayi ki ban wanra man rom chin district jangan ti ki babun ki bangi yo ban pick up ikna ki ba penon kami drops kalong baki ya thu ki amangi lethi shilong lechim na shilong ni ba pun kam ni drops kidi kerta ba dan kamu sudah ni ki khle ki don ki bla ki bla kham he ru la se ki life sun life interest nam ki don ni and they mostly ki don kita hi ki khat kendai ko ta Kamu ni besar ke bala register bayo kam kisa ki sadu kini ki arsnam ki mamanta we dai bat ki droxing ki don sang kali ki case di kata usrong ba tang ki don ki random case ki bangi le checking ni le into ki don ki chaka kanja ki bangi le ya patrolling tingin no lab in rekom da don ek specific information we dai bat ka no ba ki kna do non communication kin da don da chaka malong shwe we ki
mo jaka tendai hangni ki bun ki ale re hi bofli du ki ba non kamru tendai shlom ba teng dangi alap untuk ting la shkuli la bat Okay. hantur namar baka kenika ke situation po border di kalau namar baki polis berabor ngi adon bet kenika kajinya dai ba close coordination bagi biasa di berabor hi kemangin ong kenika crime kenika border crime kemandan teng Bangladesh bet India kam dadan adu kata-kata kamtam hakini ki laisnam sausnam di hakipor ba manchua man ba kadang empat hang do yong hang ai situ kipor ki bon ki case kan cross border crime kan yang mentang kim dadan kan Long kuma sama la mi ri loroki kubor ba sakit nak duwe video Bangladesh is pila su itu kan kuno u yawan paveng sa India try gitu gini ki case ki ba khamrem te try lang dan ki ka proper record kemangan kran dengan manam comment sih Sang ini kan ki officer in charge tu ki officers betan tu ki staff betan tu kita ka ada kita gini ki program ki ba ayu kumat bat ki shnong kita ka collaboration mat ki bat ki shnong di kishnong ru ki don kita ke jeng jama bagi don gino ki program kumat ki shakot ki osi ki jongi ya ki bakin long ki chief guest ni tai te ngasno ba ka ta jing ya dai ka bacan hi ka dai nomor ba ki officers ki jongi ki long ba long ki long responsible ta ki dai ki break ba well trained ki banang kanor kom ni dai ba ki ba te ka dai na ta da ba hadu mentah ngi syamba ngimpat judan gano ka allegation mong persya ki officers ki jami ko field level tekani ka pantam hi kumot ba kadon ka haktu ka jurisdiction ki jong ki kumot kadon hi kajing ya dai ka bajang kajing i bajang ngi police ni amni amar pio i hi surok piwan shulong ka surok ka dai ka basne ma ne bat ka chaka ka baniat hi ka balong convenient bakiniat hi ka dai tang ti na wailoi stisharon sa masubra tenrei kumakalong hi hakini ki arsnam kiba lalai temut kadon hi kajeng persiga sigi jeng persang bakin atem entah tambah mga ong pi mana bo BSF shanir ulong bitil na kan ulong di bat ki police station jengi badan state border aktif ba ti banong bahkan kendalong bandayo i hadu kata-kata ke ba gandon ke bukung tak kam adu tang kam don kan kalong ni po Southwest Kasihel district ki an him dadon kata-kata long ba ki don wa ki pokso cases ki don bede ki cases against the minor di kiwi man ong ki heinous crime mangila man ong kim nadan po district jadi ki babu ni long ki crime segi don ki crime against property ki bade ki tamai ki ni ba robbery ya tendai ki case heinous crime ki tai ki ngimdan po district itu ni po West ka morat station ka nongklap maka ko ini don ga border outpost po bos orang bat po gomagat te piga shlong ta ka nagleng jong ga department jingi kat banginang ladanginang khamyo bon lai ka manpower ta kanang kampun suk ingi ka menteri kam ten rei kumbelong mentang ya manage ya lahi ten rei la ka ngiyok hambon ru tikmot kan ambahai Malaysia ki ka syong kat kum ka jinglong jaga jaka apa ga jaka ba syong suk tela se ka strength ga jongi ka long kala biang ni ki jaka le ti bawa internet tenang sudah sebenarnya mai man ada ba ki surok kam dolong POE itu wan tela sin nak dep kene ke basna itu kan intermediate Kita ni we orang 4 tahap
ke mindset juga kamu welcome hati kalau kamu sini day kam dan kata lo ki bon ki kali ni ki bahasa Iwan sini ki kali ki kali es bagi ki bon ki bawan ki awan ni wan apa spring nanti ki wan pet ni orang lang ki awan ada ki users dan rekidon ki sepat ki bangi registered ke bagi dan ki supplier ki ba persang ban salan semua Bangladesh border kidon ki sarlai jeni bau BSF uyo detect tadi detection BSF ada jeng di drugs ke bagi kena users ki dan lead bukan di sam